wanje rero je ndagukunda no kuri kw'Imana narakwihebeye mu bushobozi bwanje mfite buke shaka kubikugaragaza ko nkukunda n'ukuri kandi uvyumve kubingaragariza gute oya nje shaka kubikugaragaza ko nkukunda mu buzima bwanje nagenza ahantu hatandukanye mbona abakobwa ni umukobwa mbona n'abantu ubuzima bwanje bwose ubuzima bwanje bwose ukambera nyina w'abana banje ndagukunda cyane ndi kubikubwira n'umuvandimwe wanje wimbwa araha uri umuvandimwe wanje niwe fite ubu niwe fite niwe tubana nta wundi muntu ufite w'inshuti yanje atari umuvandimwe shaka ko wambera nyina w'abana banje ukambira abahungu babiri umuhungu n'agakobwa shiri wabyemeye ko ari kugaragaza ko nkukunda kubingaragariza nyine gute ariko nakubajije Komeza nkwe, shiri komeza nkwe. Komereza nkwe shiri. Komeza nkwe shiri. Komeza nkwe. Jesus. Shiri. Oh my God. Shiri ndagukunda. Ndagukunda. Muvande, ndabonye ubundi wa Ahubwo ntago kankwira neza. Nzajya mu mujyi bongere bampakana ntari. Sheri ari ikintu gitumbi nkora ibingibi nagukunze pe. Ubushaka ubaye wanje. Imana irampaye. Nabirose none. Sha mana urakoze no kwenda gushimiye. Wamye ubikora mana ukira neza mana. Ntuje uhinduka n'umunsi n'umwe ntuje uhinduka pe. Ntuje uhinduka pe ntuje uhinduka. Igaragaze n'uyu munsi wera. Mukomere cyane. Makuru. Mukomere. Amakuru yayi. Amakuru ni meza. Natwe duhaye dukomeye. Nta kibazo. Ariko hagati aho reka nanjye mfata ibyicaro. Ikira hariya. Oya ntabwo njya tegetswa. Oya mpande umukunzi waje wende. Nta kibazo. Ntabwo ndabaza abagabo b'ikigi. Wabibaho byose kuko ubu uragenzwa n'iki ko twe tubiri mu rukundo. Ubwo nazaga ndimo kugenda ndirimba. Nahaye nkomeza kubona ibyanyu. Ibyanyu byozaga automatically. Ibyacu birakorera. Mukobwa. Teko twibere mu rukundo. Ibyacu birakorera. Nawe ugera ndagusaba gutuza. Sawa. Nawe ugeranyije ubwenge bw'umuntu. Reka twumve ibyo vuga. Tuguhaye yombi. Yego. Ugeranyije n'ubwenge bw'umuntu. Mubyukuri koko iyo minwa yawe utemba amata n'uruki. Ikwiriye kuza isomana n'umuntu usomana n'imbwa. Nanje uranabantu umuntu niyo ni mwiza nyeri ndamukunda. Umuntu ni gute umuntu asomana imbwa naho akagusoma. Ico ni ikimenyetso cya mbere cyuko inzira muri matari nziza. Icyakabiri wumvishije ko umuryango avukamo nayo yakubwe umuvandimwe wamubonaga. Ndimo ndabibona. Wabonye umuvandimwe uyu yakweretse. Nawe urimo urabibona. Uyu mugabo yakwiyeretse. Icari cyo ni uri kudusakweza wagiye. Shibonye ntabwo ari kukumva. Shibonye yumva icongereza. Wamuritse wakabanza. Ntabwo ari kukumva. Ndagusaba gutuza. Uri umusazi. Uvuye indera. Ako kuri muramuka. Jambo wamuritse akabanza gusuza kuvuga. Ugiye kumwumviza. Uri muramuka. Uyu mugabo yakwiyeretse. Yakubwiye ko kumuvandimwe wawe wariye muga. None uyu mugabo we niki? Umuvandimwe w'imbwa bari giki none. Uvugishije ukuri. Ikindi kimenyetso. Ntabwo wigeze ubwirwa kuzagirirwa neza n'Imana. Nti wabibwiwe. Ntago mbesha ndimo ndabyumva.
ariko urimo kwanga ko kuvugisha ukuri ntabwo ari kukumva kubera kino kigoryi ntabwo ari kukumva cyamaze kushaka kukuruga umutwe ikigoryi niyo minwa yawe umengo ni wese urimo kumva bizavuga no mwanda umuturuka mu bwonko ibiza kubwira no mwanda umuturuka mu bwonko hano wahakunze ijamerate ntabwo nkeka ko wagakwiye kuburyamanya n'imbwa wicaranye n'imbwa ebyiri imbwa ninde imbwa ebyiri imbwa ninde none se imbwa ninda yawe umengo ni kigega ndiko ndavuga icyongereza imbwa ninda yawe umengo ni kigega nje utumanye imyaka myinshi tuzinanye urihakanye se iki bisobanura iki waratinze uri kuruhira ubusa shere wanje ehe ubwo yamaso kanwa neza ubirebe bon uri kuruhira ubusa mukobwa mwiza uri no kutunukira wagiye ukavana umuntu kangara reka ndakwibwirire wakwimunuka aha ese we kuri kumuvugiramo nawe rero utangiye kubangamira uri kumu ya mukobwa mwiza ibintu urimo ni ubuyobe ndakumenyesha njyewe nibwo ubu nonaha nkiva Londres ndafise amafaranga nyamara simfise umuntu n'umwe twobana ni briefcase irimo amadolari wakwemera ugashingiranwa nanjye tukabana ubuziraherezo ukareka imbwa mbushiri uyu n'umuteka muke uyu nakwereke n'ibihumbi reba ivyo bishatsi vye reba ayo mapantaro mengo n'amajipo nje nturuka hanze reba imisentire idoze vuye hanze abana bateka mutwe je ndi gukura mu maso nkabona umengo ushaka kumenya nko gushaka kumengo uri kumwumva oteka imyaka tumaranye umuteka mutwe ntakubesha ipani irasumbanye reba inkoti yambaye ngene nje ntabwo nkoresha ibigambo gusa ereka amagambo uri kuva ntabwo yaguhira ndafise amafaranga ubu twakune kuva kera amagambo nayo gutera uretse ko n'amafaranga surugutereka ahubwo se kumva nimbwa yiwe nayo igiye kumva imbwa ntimenyere kwamusura mu rugo wamusura irakuri yikora nk'ibya mukuru wayo suzuga ko mwakazi kambwira ibintu yikora ni nk'ibya mukuru wayo bwiba ibintu bigiye kujya bikubaho kagwara amacinya kagwara intandara uri kuza kunshongera cyane ngo bizabe mu uzakira imbwa ebyiri mu rugo rwawe imbwa yigaragure hariya n'indi yigaragure hariya ibyo bintu uzabimana byihuse wari ukivuga rero n'umusazi tegereza gato ubu n'umuteka mutwe reba no bishatse reba uko ameze reba n'ibishatse ubu uramukurikiye ubwo ndi ukurikiye amafaranga ubu ukurikiye amafaranga muri kujyayo imyaka tumaranye wari mu biki ntabara bantwaye umugore ndakora wa mugabo mbona ivyo ngo ndimbwa wantubesha n'imbwa cyane wareke bwana ceceka aho ngaho ndakura umwana erega naso ndekura wewe nakubonye sinaguhaye impeta sinayikanda kuri imbere aho ngaho ufite angahe wa mukobwa ngiye guteretwa n'imbwa byose ndahanga nje nabyumvise ngo imbwa ni wowe nje mfite impeta wari ikibwana nje namwambitse impeta n'umugore wanjye nkubeshya cyane n'imbwa ko oya tasiyo wayabitirisha yambara kwikuramo inyambika ku gato iriho utubeshya rwose wowe abana batubishije uri kuvuga neza ko iyi n'imbwa usibye kuba uri imbwa wowe urumva imbere muri wowe harimo ikibwana nawe kanyibwirira sha nawe rero usibye yuko uri grand frère wacu ukize sivye nyamunya myubwe n'imbwa nye myabubwa ceceka ngo akibwana ukize uri grand frère w'imbwa wowe niba uzi ko ufite amafaranga reka ngo nga bibiri ibiki nimba kuvuga ko ufite amafaranga zana ngo nga bibiri sinakubwiye n'imbwa n'umutubuzi
Sara bibira aho ngaho. Kako gasuzuguro wakasaza. Wowe ufite aho ngaho. Kako gasuzuguro ukavana he? Wayo zana bibira aho ngaho. Nimbwa. Ukeka ko briefcase mfite iri mu busa. Fungura yewe. Nifungurire hano. Fungura nimba wumva yuko nyine afitaga amafaranga. Aka gasuzuguro kaba baskutu dusaza. Mwakiki. Waye. Kugenda mubeshya bari nk'aba ngabo. Yakura nawe. Ntabwo nyine kumukora ugera aho ngara. Don't care. Don't care. Nimbwa. Sinabikubwiye. Uri imbwa. Crazy. Yasaze so. Kuri duturanye ubu ngo ngore yari kigoryi. Wowe zana hagira gira. Napfundure birebe. Fundura aho ngaho batanga fitaga. Nta kintu kiriyo n'amabyi gusa nta. Arananuka. Wewe rekura mu bufite iki wowe. Ndagifu Jefte n'impeta. Avana ibyo tare. Mubwira pfundure birebe. Jefte n'urukundo. Bahinde itama aho ngaho. Gisaza no wagisaza uvuye. Kigendere mu rugo. N'iminkanyari mibi gusa. Wewe fungura aho. Ikintu kize gicunganisha abantu. Gera. Kibwa igihesura umugongo yagohetamira amaguru yimbwa. Twigendeshe. Urujya kunywa nayo turakubisha. Impeta se ndayihana. Impeta zo urayaguriye bindeka. Muri biranditse ngo imbwa mu mbwa abagabo mu bagabo. Bibiyasa yanditse papa wawe ntiyanditse n'abantu. Sanga imbwa hari yo. Nakubwira ngo urujya kunywa turakubusha. Ubundi je nawe turareza. Erekana wowe jya. Burya warambesha. Bori imbwa. Burya warambesha. Wowe jya wigira aho ngaho ari. Urashaka ko ndagira ikintu. Nige ki wifuza kumbwira. Fungura aho ngaho ufate ufitaga amafaranga. Briefcase yange nje nyifungurira hano ifite password. Password. Ifite password. Tagira password no. Akora nkwereka. Mureke. Ariko hari ukuntu turimo kurengera. Hari ukuntu turimo kuzana ibintu byo kurengera. Izo password ni. Hari ukuntu ufite gahunda yo kundengera. Hari ukuntu ufite ibintu bya gahunda yo kundengera. Oya nta mafaranga wari wavuze. Ibi nabyo bibaruka mu mafaranga. Nti mu binyanyagiza ukuntu. Ntago muzi ibintu bita impapuro. Ubwo ni ubusa. Nje mfite urukundo. Ntabwo amafaranga avunzwe amafaranga Mfite urukundo. Fata hangara. Tugende. Grand frère. Sheri kumbuko ukurikiye amafaranga. Nayakurikira.